Ngusanisyo cia kiuteti ni cia kusewa mbungeni ya Kitui itina wa MCA wa Matinyani Sylvester Munyalo kuthata mutalatala mbungeni wa kumuveta Speaker Kevin Kinengo kivilani kufikia yuma MCA miongo 3 na umwani maminite kwikia sai ya kuvetithia mutalatala uo na kuonania mwani kwa munene ula we mbungeni isu. Ngusanisyo isu milayila ma MCA alame ukwata Kinengo mbau mali kilela unenania ula witwa iwe ni alama ende kusukumia au mwe kivilani undula wetete wia kana uthukumi wa mbunge su notona kukunika ni ngusanisyo cia kiuteti na mauvo. Speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui Kevin Kinengo nwevulo ni mukuonge imbi wa kumuveta kuma ofisini kwisilanzia kuthacha mutalatala wa impeachment ula wavichwa ofisini wa kilaka wa bunge ya kaunti ya Kitui na MCA wa Matinyani Sylvester Munyalo. Ma MCA miongo 3 na imwe makwata mbo kuvetangwa kwa Speaker Kinengo kuma ofisini kwa itumisi otomi wa ofisi nai utongo uwe na kevindu na mikulu leo lusani leo kwa watoto wame kwete mbau. Na tuna issue nene monopio na Speaker witu Kevin Kinengo. Tuina uketa mundu lakini ni makosa loko sete against the constitution ya Kenya. No, also my constitution ya Kenya is very clear about the speakership. Also 177 section County Government Act section 177 1A is very clear about the roles of the speaker. Ni ex officio katika mbunge ni itu na ya speaker ni kupreside over the assembly, but speaker atwiki anyway kila kindu bunge ni no. Kinengo atwiki bikiment to maendeleo maki twika undino full time Kinengo worship ya kau speaker theta na maundu mengi incompetence mbingi and of office na zindu mbingi kimone ni kila kitu tumimbishi ni kitu conflict of interest ndio ambako ile mthuko wa serikali we speaker na mwe sikata serikali na kwenda yekuive na we speaker na muthuko ukwiskata izu ni corruption ya yo. Kinengo ikonanya na kumanya maasi ma MCA alama vetukana na utongo wake bungeni ya kaunti ya Kitui kwa kumapata maundu mana alama ile kwa bungeni isuta ma MCA tandambuka cia kuthinza kati wa maundu angi ila tuendie kaza games kamine kuma kaza games esimu alama asindie na maiwa nana Kinengo wongo ni madobe baby Alaska Uganda lisizu ya mendo yonze na thukumi alapia maazindite na kutha Kinengo ndo menda mondo ma monze ke andu angi mundu ta sinda mundu ta ina mundu na otaze mzuwe kumelaje ba kuna mubile kumelaje ndo kile kukwake mundu je gobu games ni ayi Alaska nikadwa na kajembeza Kitui county mundu zibali watoto wa mundu wasindie tuwa mundu nge lelo ndende mbodi tuwa amwa this one is impunity we cannot approve it. Ona wiyo vono wakoronyo na kwenda kuandika ndo make mandu myanya ni ya bunge ya kaunti ya Kitui kwisila mwango wetina na ange kwithia matena utwe kwa kosa myanya yesu na mundi nye onandeto mingi ndiko nzia ile pamoja sisi tunasema Kinengo maso tuwe na mundu ndeka mwana wake nondo alama na asindite mainandikwa tukiambia interview na kalist kake tena masitwa and 11 non positions were 11 na azuma zero azuna one is you make sure ana reduce marks in absence to vice chair we got out of the meeting no nele ani na kabudi jingu mono ana adu ya ndadi yezz menda ombeza na yena ziono kulio manenge ana azianuize na president inu kulikuwa president na ana reduce marks to up to from 80 to 50 na ana kia ndubage no you as we talk edele to confirm minutes on Thursday a meeting which will not attend na wenda na external board members ima approve which does not form a quorum. Gusanisi ya kuswa kavindani kala MCA alame okwata mboku ndo kwa speaker meonena anaandiki mamovo vala MCA alama te okwata mboku mambo valanya ombano osumya kone ya bunge ya kaunti ya Kitui.
Thank you for getting the tea. Kinengo is going nowhere. It's going nowhere. Your wife or your girlfriend. Kiki onanyakana vena mwandiko munene ulotonya kulelia vanene uthukumu wa bunge ya kaunti ya Kitui utena ngusanisyo isu ma-MC alame wakwata mbo mutalatala wa kwenu cha Spika Kinengo ni mawetakana maisi oketi na mubaka Spika vetu otongoni wa bunge ya kaunti ya Kitui ameiwetakana ni lasima umelu wa bunge ya kaunti ya Kitui usesewe na Spika ni waiti wiki kuwa kuendesya kutongwesya bunge ya kaunti ya Kitui. Tilivota vilingo mavomo Tongoi TV kumamia koni ya bunge ya kaunti ya Kitui. Neto Onesmus Chalo.